ngibuyele marubeni erubina ngibuyele maye mina ngiyala erubina ngibuyele mina maye mina ngiyala erubina ngibuyele maye mina ngiyala erubina ngibuyele maye mina ngiyala ngibuza nginitshali ngabe marubeni ngibuza nginitshali ngabe marubeni ngibuza nginitshali ngabe marubeni ngibuza nginitshali ngabe marubeni ngake ngabuyele rubini katolumkuba. Kuza njani ukuthi wena ungwakasithole ugwabe nofana uhlabe umntwana wakwaKabini angakagwabi angakahlabi mara kube niwelele kwaNzonza? Kuza njani ukuthi ungwakaMathibela batsho wena uyagwaba uyahlaba mara umntwana wakwaMasuku akagwaba akakahlabi mara niwelele kwaManala? Kanti imbongo zikhamba njani? Lotshani, ibizo lami ngingulungile Mabhena, unamasoka, umntazana wenaleni owakhuliswa maNzonza. Welcome to part 3 of the monetization of Isintu kills Isintu itself. Indaba enganamsuka iyakholweka ngombana awukhona ukuthi ungayireferensa emrabhini wakhona. Abantu nabazokuthi amaNdebele abuya kumzilikazi, amaNdebele abuya eZimbabwe, amaNdebele akanayo ingoma bayiphiwa beSuthu, it's simply because abantu abo abanayo ireference, abantu abo abawazi umsuka nomrabhu wesizwe leso. Umsuka, umrabhu, ubuzwe, which is identity, besiziqinisekisa njani, besenza njani ukuthi zihlale zikhona abantu bakwazi lokho, ngoba nathina sasingatloli, sasingadocument izinto zethu ngendlela esenza ngayo namhlanje. Yonke into we passed it through ama-oral traditions, okusho ukuthi sasi knowledge, ilwazi sasilipha abantwana ngomvumo, ngegido, nakho kokuthola ngaphasi kwesintu. Sasisebenzisa ingoma ukuthi sesithatha ilwazi elithize silinikele laba abawelako nofana abathombako. So nangabe ingoma ayisadlali indima yokwenza isiqiniseko sokuthi ubuzwe babantu is maintained nofana i-lineage yabantu, abantu bayayazi ukuthi mina ngibuyaphi. Njengoba mina ngingwakaKabini ngiyini kwaNzunza, ngiza njani nabantu bakwaNzunza, kuba yini fanele ngikhosele kwaNzunza. Nangabe ngifikile kwaNzunza ngisukuma ngaliphi, ngengiliphi ibandla elingisikimisako. Nangizokulotshisa ngekosini ngithi ngibuyaphi mina, angeke ngithi nginguSibusiso Kabini, angikhulumi nangikhulume njalo. Nangabe ngikwaManala ngihlala kuphi, nangifika kwaManala kuthiwa nandi ibandla, mina ngihlala kuphi njengoba ngingusithole, ngiza njani nabantu bakwaManala. Nangisikima ngithi ngiyalotshisa ngisikima ngithini. Abantu abanali ilwazi lelo ngombana ingoma yaphenduka into yokudlala. Enangithi phendula into yokudlala ngikhuluma nge-monetization of Isintu sethu. The monetization of Isintu sethu kills Isintu itself, because sesivumela ukuthi abantu benze izinto simply because benzani, banemali. Umuntu ngwakasithole siyamvumela ukuthi umntwana wakhe agwabe before uBuddha agwaba. Why? Because of ulokanje uSithole lo unevene ekulu, because uSithole unemali. Abantu bahlaba abanye bangakahlabi, akusalandelwa imbongo because of sicala ukuthi ubani unemali, ubani lo yakaphikiswa ke. Ngakho kwathome umntwana wakhe wahlaba yena isibongo sakhe ungwakamthweni. Mara na uthi uyaqala nangu uMasuku lapha akakahlabi, and ingoma le ngiyakwaManala. Uhlaba njani ungwakamthweni la kuKwaManala kunomntwana wakwaMasuku angakahlabi? Okuthi ukuthi imbongo lezi asisalandela. Ukungalandela kwembongo kugadangela i-lineage yakhona. I-identity yethu iyalahleka. We can no longer identify ourselves nasifika kwaManala, nasifika kwaNzunza, simply because nakwenziwa isintu kuvele kwenziwe into sivele siyaxwaba. Uba umuntu ohalela ukuthi ngathani kuthoma ubani uyathoma, umuntu ohalela ukuthi ngathani ugwaba ubani uyagwaba. Akusalandelwa imbongo. Abahlambisi bekosi, ngizwa abantu bayathanda ukuthi nethi nasikhalima izinto bathi kanti ekosini bathini. Ekosini bathini vele ngevunulo? If indaba yevunulo akusindaba yengonyama,
ingwenyama idili ngevunulo kunamabandla wangekosini ekumele ukuthi avuswe abulawawo amabandla lawo woke nakavukako nangabe ngwakamanala ngokanzuza ngiwo azokunakelela ezinye zezinto zobukhosi so nangabe sinabahlambisi bekosi bobana abahlambisi bekosi abomdawo abomotha bahlambisi bekosi uyini umsebenzi wabahlambisi bekosi ikosi ayikhambi phambili ikosi ayithi net nayisikimako ikhambe phambili ilandelwe libandla layo ngaphandle njalo ngemva abahlambisi bekosi benzani benza ukuthi njalo bahindara into yokuthi inkosana zingagadangelani okuthi ukuthi nangabe la kunabantwana abayi2 bakwamabhena bayahlaba akafanele ukuthi sithome kwamabhena kodwa sibuyele kwamabhena into leyo kuyaliyana inkosana azihlabi ngokulandelana thuthi umntwana kamotha umntwana kamdawu somfaka hlangana bahlambisi bekosi labo they make sure ukuthi inkosana aziliyani they make sure ukuthi inkosana azizihlahleli bona indlela minengi imphambe siyenzako nakumele ukuthi siphethe isintu sethu bese nasele silahlekelwe lilwazi lokuthi sibobani thina sifuna ukublame abantu ebeze phambili kwethu sithi zange badocumenta thina ngithi esingafuni ukwenza amasikopilo esingafuni ukuphetha amasikopilo ngendlela efanekileko because if you say ukuthi abantwana bayaphalala mara umntwana wokuthoma lapho upha ogijimako lapho ngwakamahlangu umntwana wokuthoma ogijimako ngwamabhena umntwana wekosini uba njani number 1 baphi abahlambisi bakhe and I know this is going to sound insensitive yabo ukuthi ngikhuluma ngezinto ezideep cool these things affect us as isitshaba not just amadoda people really say njalo bayathanda ukuthi no into ezingizamadoda akusingizamadoda izinto eziaffecta isitshaba at large because when they say amandebela kanangoma abathi amadoda wamandebela kanangoma kuthiwa amandebela kanangoma do you know what that means it means thina sinabuzwe it means thina inthambo lezi mapoemnyana esiwaqabangawo sivuka nazo ekseni senze into esinza it means igwabo yinto yokudlala when they say asinayo ingoma it's easy to fool the masses it's easy ukuthi amalala athengisiwe emphakathini that's why abantu bawakholwa amalala ukuthi thina sibuya kumzilikazi thina sinangoma simply because asina lineage umuntu na umbuza ukuthi ngwakabantu uthi ngwakamsiza akakhona ukuthi identify ukuthi ungumsiza njani umuntu ambuza ukuthi umlala kayingaki umuntu akakhona ukwazi ungumsiza ngumthimweni nimlala kanye what does that mean angeke umuntu akhona ukukutshela ukuthi into leyo ichukuthini why because imbongo azitshalwa ngendlela efanekileko umuntu akazi ukuthi nakwanzuza kuzufike kwanzuza ufike ngaliphi mndwekosi uze wena ukhosele kwanzuza ukhosela ngaliphi uhlala nobani kwanzuza nangabe kunebandla ngengiliphi ibandlelo elikusikimisa kwanzuza ngengiliphi ibandla elikusikimisa kwamanala amabandla ngiwo kade amake sure ukuthi iidentity yethu remains ubuzo bethu umlando wethu uba khona ebantwini ngaleso nasenze njalo abantu abakhona ukusitshela amala abantu abakhona ukusigadangela bathi thina sibelethwa amazulu nasigabethwa amazulu sibelethwa bobani nangaba sibuye emazulwini hey thina sinangoma njikijiki zokuthiwa basho necude ngelamaxhoza simply because nawe ulindebele awukhona ukuzidentify nangaba ukhona ukuthi into uyinikele isource umsuka wakhona then kulula ukuthi abantu bakuthengisela amala kulula ukuthi abantu bezinye inthaba bazokutshela ukuthi wena unafokolo into leyo uyithethekile angithi nawe awukhona ukuyidentify ukuthi buyapi ngathana amabandla wangekosini bekakhona avukile kulandelwa kuhle imbongo zamandebele ukuthi ubani ngubani ohlaba ko before usithole uhlaba nini ubani ugwaba nini because into leyo yogwaba neyokuhlaba ngile esitshela ukuthi ngubani omkhulu kumasombuka nosikhosana kuza njani uMachika noMasombuka bahlobana njani ngubani osizukulwane la ngubani wabeletho omunye la uMasuku noMabhena baliyana njani kuza njani ukuthi uMasuku lo banoMabhena bangahlali endaweni yinye kuza njani this is how we identify ourselves this is how we say mina ngingumagobholi kaMkhetha mina ukuthi umagobholi ubelethwa ngumkhetha not the other way around so uzokhona ukuyiprove njani into leyo nangabe awunamsuka nangabe awuna source because if you're going to do things because umuntu unemali ngoba ubani unemali nguye nisesizwa ngayeke amasuka na kokuthoma kwakhe yabo umntwana wakhe nguyohlaba kokuthoma
igwabo nguyogwaba kokuthoma ngoba sisizwa ngayo unevene ekulu, and then we lose everything. This monetization is ruining things because we no longer identify ourselves. Ukulandelwa kuhle kwembongo, ukwazi ukuthi inasikhuluma ngebandla lakwabonke sikhuluma ngabo bani, umsebenzi wabo uyini, abantwana ngabe bahlaba ngokulandela, balandelana njani, because ukulandelana kwabo kusitshela ngokudephile ukuthi ubani ubeletha ubani, ubani ngumkharibo kabani, ubani uhlonipha njani kwaManala, ubani wafika njani kwaNzunza, ubani umberego wakhe ngengimuphi, ubani akathathani nobani, why ubani bani angathathani nobani bani. This is where we get our source. Manje nangaba silandeli umthetho wengoma sizoyithola njani? What is our source? Because ingoma was supposed to be the source of information. Nangabe sihlaba umathanda, nangabe simane senza amagwabo umathanda, igwabo liyangena langekosini lingakangeni because abantu basho bona base Delmas bona hey kamari bona bathokoze kokuthoma ngakathokoza ngekosini. What does that mean? What does that mean? Usho uzanjani abantu bakamgwezana? So are you saying wena ukuthi uzokuphethela umntwana ngezinto zakwaNzunza whereas ungahloniphi ubunzunza itself? I'll respect the source, but you're saying wena ulindebele. This is the reason why abantu bantshela amala, and then niwakholwa amala wakhona. Kulula ukuthi wabelieve. Because so ngelimi lesini ngizokuthi if we cannot identify ourselves, if we cannot tell who gave birth to me, if you cannot tell how I'm related to Umusi Kamhlanga, if you cannot tell why I can't marry uMasuku ngingumabhena, if you cannot tell ukuthi ngiza njani njengoba ngingumakerana ngiza njani nabantu bakwaMgibe or ngiza njani nabantu bakwaMahlango, then I don't have Elin H. Yam. I can't identify myself. Then it means mina, someone can sell me propaganda. Someone can tell me lies. Someone can come and say, you belong to Mzilikazi. You don't have ingoma. You know, someone can say, I can quickly just believe ukuthi this is just nonsense. It doesn't exist. I can simply decide ukuthi into yesintu ngingasayilandela because ayinamsuka, ayina source, angikhona ukuyireference. Ingoma was supposed to make sure ukuthi yonke into yesintu iba neclarification. Yonke into kade uzibuza yona usakhulu ukuthi why kuso bekufanele ngathana uyithola ngengoma. Manje nangaba sifuna ukulandela imithetho yengoma, then why iswisela? Why isithombisa? Why isikhamba sokwenda? Why singamele sikhambe sokusana le khotho le iveli chaye? Nangabe sizozikhethela ukuthi ubani ngifuna ubana benginomyeza nami ubana benza kube utshelwa ukuthi yemndo enkosi sinabantu abasikhambelana. Why? If you're gonna do ngendlela esifuna ngayo because ubani bani unemali, because ubani bani celebrate, because ubani bani namsaba unepesal, waziwa kwaHulumende sizwa ngaye. That's why kose ukuthi umntwana wakhe athoma ahlabe, sazi kuhle ukuthi lo nakabona lo uthi bamkhulu sizukulwana. Kuyakhonakala ukuthi uhlabe uhlabe before ubabakho. Umuntu uyawela nobabakhe. Umuntu uyathomba nomanakhe. Yakhonakala na. Manje ngenjani le ingoma engafuni ukulandela imbongo? Ngenjani le ingoma engafuni ukulandela imithetho yesintu? Simply because of abantu banemali. Lochani, ibizo lami ngingilungile Mabhena. Unamasoka, umntazana wenaleni owakhuliswa Manzunza. The monetization of isintu kills isintu itself. 100 years later, nina inzukulwana zenu zabe zingazi ukuthi zibobani. Zabe zingazi ukuthi zibelethwa bobani. This is why people are confused ukuthi ngubani omdala uMasombuka noSikhosana. Hey uMachika uza njani nobani bani? Hey uBongwe uza njani noMagobhuli? Hey uKabini kanwayi yangathathi kwaMahlangu? This is why people have a lot of questions abangakhona ukuziphendula wona bese bajika benza umphamba because abana source. Abakhona ukuzireference. Sizenzela umathanda, asifuna ukulandela umthetho. Nangabi ivideo le offendile. I'm not going to apologize for it. And don't shoot me. I'm only just a messenger. Nangabe ingoma ayisaqinisekisi Elin H yethu. Then iphumelani? Why singayilisi?
ayisaserve musi purpose. It means it doesn't serve the purpose anymore. Or mhlambe sicabanga ukuthi ingoma it's about one person, umuntu uyakhamba yokwela bese athi ngiwelile, and then it ends there. No. Ingoma yokwela was supposed to realign umuntu nabezimbakhe. How do you realign umuntu nabezimbakhe? By making sure ukuthi umuntu lo uyazazi ukuthi ubuya kubani udabukaphi. Ingoma was supposed to make sure ukuthi the family structures are strengthened. Uwenza njani ukuthi umuntu amazi ubabakhe, amazi umalumakhe, amazi ubani abone ukuthi indima kaba ngengiphi. Yingoma leyo. Ingoma was supposed to make sure ukuthi umuntu azi ukuthi uthatha kuphi akathathi kuphi. So nangabe indwezo information leyo ayisekho ngaphasi kwengoma, then why ingoma iphuma? Ingoma has a lot of responsibilities. Ingoma is not into yomuntu oyi-one. Akusinto yokuthi basho umuntu uyakhamba uyozwelela yena uyabuya bese enze ngendlela afuna ngayo. Ingoma is about identification, identity yesizwe leso. Yingoma leyo. Ngikhuluma ngengoma, ngikhuluma ngequde, ngikhuluma ngokwela, ngikhuluma ngokwenda. So when do we remember the rules? When? Ngiyathokoza.